Jajavai tu sa kajam-jaman na makajina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman orja sopuina kainua cemas. Imazai tua hipuraya suratan. Imazai tua tapuru katu ita kayan. Imazai tua tapuru katu pijo karam pajuru sapuru katu rusa karam. 希伯来书11章17节到22节。拜。Ka kilingaban noa cemas di Abrahan. Masa saruan sa pagagawan na pasatoa cemas di Ishak. Di Abrahan kini etsesan nga noa cemas tu uri pu tevili-vilil lakwa na masyirvan a pagawgaw toa kaitan a alak a waalay ni maju. Inaivu nga noa cemas di maju a maya tutsu. Azwa na kemasi te Ishak a sini pualak. Mabana nga a uri masansu te vili-vili inaya. Dakwa a cemas makayanan a papa valut te Ishak a kemasi tua na macai. Aya a kinimenem ti madu. Au a paurit makaya ite na ibu tu ti Ishak. Maro a pina kiseperiwanga ni Abrahan a kemasita na macaya pasa te madu. Ti Ishak masa saruan sa kiaung toa cemas a kisenai te Yakubu kati Isau toa patara no tevili. Ti Yakubu ka uri macaya nga masa saruan sa kiaung toa cemas sa kisenai toa alak ni Yusuf a madusa. Au na kitarang toa tukuzang ni maju sa sukup a paalay toa cemas. Ti Yosef kauri macaya nga masa saruan a sini aibu toa patara uri siwaikan a kemasi iti putu noa Israel a caw-caw. Sa pazazika-zikat toa patara si sebelan te maju aicu kai noa cemas. Satu soal kadaman a sini pupatarwan信心的跳跃，信心的跳跃。对基督徒而言，亚伯拉罕献以撒的事件是信仰的考验，是个人的信心准则。若按丹麦神学家及克国的观点，我们必须以主观的视角，即经历亚伯拉罕献以撒的感受。信仰不是一个简单的决定，需要的是一种信心的跳跃，甚至是跳进黑暗中。这个接纳信仰的决定，甚至可能抵触人该有和作为的传统伦理观念。这种沉重苦难中的信心，不是建立在成功上，乃是看见上帝的应许而无视眼前的苦楚。很多人渴望生活中有神迹，期盼圣经所记载的神迹也能显明在自己生活的各层面。然而，举凡病得医治，饥饿得饱足，瞎眼得看见，瘸腿得行走，麻风病得绝境，使人复活等神迹，都指向一个事实，就是上帝话语的信实与完全。因为在终末，上帝必翻转这个世界的荒谬与邪恶，将生命的价值彰显在上帝国的荣耀里。因此，我们必须认清圣经中的神迹奇事并不必然会出现在我们的日常生活中，因为既然是神迹，就会打破上帝所定的自然律。如果神迹奇事出现的太频繁，
人的信心就会变得轻率，上帝对他话语的信实也会显得廉价。醒来呀，读出大家们。Satu suasina apuro kai imazai tuan tapuro kato pituan karan. Pai ka kiringavan nuat semasti apurahan. Masa saruan sa pagagawan apasatuan. Semasti Isak. Di apurahan kini itsasana nga nuat semasti uri po tevili-vili. Lakwa na masirwan na pagagaw tuan kaitan na alakau alay ni maju aichu kai no semas saka aichu pas marau to mana ta saruan tayau aichu ta sebalitan tayau aichu ati apurahan aichu sini pakiringa bantu si pau gau aichu kaitan alaka ni maju masaruti nu cicin carana ini katina pukawi cara ijo cara kedekan cara ijo aca ayasi tu aca kinuman tu aca semat yau lakwa masa saruan tuan semas sa sipagoga wa kaitan ala kati Isak aichana matutsua saruan na kwenu katina kinumnum tu aca kinecavan tu semas sipa samara-mara ucanutin si caribatan imazai tu sipa samara-mara tu sisiu latina na kemelang aichua ata sarwan na kuyang atanu katina kikakeden ini na kuyang katina pena olidan to iso ata sarwan tayau no ini katina pena olidan no ikatina na kama sarwan tayau kumuda kemau kepagoga wa semasa to sikin itsan tanu ten sakala tina na kemelan 信心的跳跃min produk sarwan na ya sakajicin latinana kisamula latinana kemudian tua aichua masan liao imazai tua sisiu asini pasamarau chini masan markasa aicucu na mengua aichua na masula na mavutu aichua na mavuca mapatsun aichua na mapilai makayang ada di mavat aichua markasa aicucu na makaya na masinki aichua na matsai makaya mabalon aichua sipa semara-marau aichua kainu atsemas na penasitan na madungwa tayau saka cecen na kwenu katina kinumnum tua mana sini pada jikate no ata semas latina na kisamula latina na kemasaruan tua semas aichua ta saruan manari papapun-pun tu aja kini katsawan tu aja sipatsunan tu aja sikipusensengan no ini katina na pana olidan tu aja saruan makai madiri tina kiparain tu aja kini katsawan tu aja salingan tayau lakuanu nama sarutina pana olidan tu aja semas anamaya taya porahan no nama tazwa manarui mapasuso asini kitsasan no atsama tanutin aichua ta saruan panzangara pa uri ni kama no majojilo kini numitin lakwa no ini katina kijajara-jaran tata kama tari vavau ati Yesu Kristo ini katina ru kemedan to manavarun to akini numan sakala tina nakisamula limita adau inuri aki aung semenai patsung to mana kaya pada jekat imade to sisiu nuna matazwa manaruina takamelang tin to varung to kinman no chaman to takini katsawan tayau nekano ta shivarana komenda amina ta kisusu to varung no chamas mana izo ta puzangran mana izo nga pararotanga izo ta kama taribaba ayakana pasamarawa ko pupisu tanutin satu从心里把给你们那么讲的，我的信仰是建立在肉眼可见的神迹奇事上，或是上帝话语的信实与他的应许上呢？现在都出个这么的蛮奥的，几个瑞那金能来听那个马罗金能爱个那把什么老改努力。亲爱的天父，因着你话语的信实，在我的生命中显明你的恩典，使我有信心盼望终末。
相信你必逆转世界崛起的应许。奉主耶稣的名祈祷，阿门。Mali tu coka jaman nama kaiti na misa serang sumupu kilaroi tua kai nua cemas saja pina ene saja pasu suwing sakana masilwan tina pararau tua mana ta kina sauran tua cemas sakanu itu ini kana madungwa aku sinupuan dan menuna paja kacanga ai kana pasamarau sakamadi ila tina na suliva tu soca kini adawan taja ping an